prihranu pčela krećemo s proleći. Znači, u proleće za razvoj pčela stavljamo ramove, osnove nove i krećemo sa prihranom da bi matica zalegla nove pčele za prolećnu pašu. Tu prihranu vršimo šećernim sirupom i to sve radimo dok ne krene glavna paša bagremova. Mada ovde kod nas na ovom pčelinjaku imamo s proleći i biljke koje nam polen daju i koje mede u proleće, to je vrba. Ovde pored potoka kod nas ima dosta. Nakon toga ide bagremova paša, prva, pa posle toga selimo pčele na drugu bagremovu pašu na homolje i onda kreće zatišje otprilike do suncokreta gde mi moramo ponovo da prehranjujemo pčele i pripremamo za suncokretovu pašu. Kad izvrcamo bagremov med, mi opet pomalo sipamo sirupa da bi matica zalegla pčelu za narednu pašu. Posle suncokreta, vrcanje suncokreta, ima neki put livada, neki put ne, kako kad, ali kreće se sa prihranom s jeseni, to jest u avgustu. U avgust pripremamo pčele za zimu, to je najbitnije za zimljavanje, znači opet sirupom, šećernim sirupom i rojevima koje smo oformili te godine stavljamo im kristalisan med. Da one naprave lepu mednu kapu, da zalegnu i da ostavljamo im suncokretov med, otprilike ovako, po jedno 2 rama još gore, da one imaju sebi za zimu, kada izrotiramo za nekih 15 dana, krajem avgusta, početkom septembra, da imaju meda da smeste tamo gde je leglo izađe to zimsko, to jest pčela zimska kada izađe. Kada ih zazimimo, zimi, znači stavljamo po jednu pogaču u januaru mesecu, otprilike na sve košnice, mada neki pčelari to ne praktikuju. Stavljamo dosta meda u pogače, šećer, stavljamo beli luk, to nam je onako ostalo od nekih naših starih pčelara koji su tako pravili i mi smo učili od njih, pa stavljamo i beli luk. Koja bi to bila receptura? Pa receptura, mi stavljamo na primjer na 25 kg šećera mlevenog, znači meljemo šećer sitno, u prahu da bude, stavljamo 2 kašičice belog luka, stavljamo surutku od sira, što se siri, imamo kod nas ljude koji sire sir, surutku uzimamo svežu i stavljamo po potrebi i med jedno, na tih 25 kg, jedno 2 do 3 kg meda najmanje. Stavimo da bi napravili tu smesu da bude onako gusta, a da može da se umesi i da se oblikuje, jer mora da se i na valjak izvuče to u kesi da bi to moglo da se stavi preko satonoša u toku zime. A koja je uloga sirupa? Za sirup, znači u toku leta i prolećni razvoj, stavljamo 1:1. 1 litar vode, kilogram šećera. I to mora da se istopi lepo, da ne bude kristalisan šećer, jer pčeli baš ne odgovara kristalisan šećer za creva. Nije dobro. Rekao ste da prihranjujete i kristalisanim medom. Jeste. Kažu da
pčele najbolje uzimaju med iz ženske najlon čarape. Kako vi radite? Mi stavljamo kristalisan med, znači suncokret uglavnom ostavimo za prihranu. Stavljamo ga u kese u kojima stavljamo i pogače kad pravimo. I to lepo izbuškamo kesu odozgore, stavimo na satonošu i izbuškamo odozgore da ne bi došlo do nekog curenja ako krenu u topli danima, da se to stavlja u proleće, još je i hladno, ali odozgore izbuškamo kese ili sečemo skalperom da pčela može da priđe. I one same uzimaju koliko im je potrebno i to im drži toplotu i imaju i vlagu odozgore, znači vodu da u toku zime da ne moraju da izlaze iz košnice. Ta kesa im drži i toplotu i kondenzuje za vodu. Je dosta bitno. Jer nam se nekad događa da prilikom prihrane sirupom dođe do grabeža? Pa nije nam se, jednom nam se dogodilo to, čini mi se, ali smo to odmah sredili. Prosto kad prihranu radimo, to je u sam mrak ili čak skroz da padne mrak, da ne bi došlo do grabeži. U toku dana nikad nismo prehranjivali. Ti računa da se ne razlije prospe? Ne, taman posla da se prospe, tad bi došlo do grabeži.